Rian, baie welkom vandag hier op die stel van Wat is jou storie vir nog episode. Ons het vandag die ongelooflike voorreg om die lede se stories te hoor en die mens agter die nuusopskrif eintlik nou maar te leer ken en ek wil net vir jou baie dankie sê dat jy bereid is om vandag hier saam met ons te wees. Dankie Melissa. So, kan jy vir my bietjie kortliks vertel wat het jy tot hierdie punt gebring, jouself en dan ook bietjie 'n werksagtergrond? Okay. I've been in the mining industry. I come from a mining industry. I studied business management, I did financial management, and I was born in Benoni. Oh, wow. And then I'm from Brakpan. Okay. That's neighbouring. Neighbours. And I studied in the Eastern Cape, and then I came to Gauteng, and I ended up in the mining industry. I loved it. Did admin supervisor, finance, and that's my career in a nutshell. Where I ended up my last career job position that I filled up until 2018. Sure. And that's how I came here. Oh, that's amazing. Ek gaan so 'n bietjie deur die Afrikaans en Engels gaan, net om ook jou te akkommodeer. Maar wat het dan nou in die werksplek gebeur wat tot jou saak gelei het, wat Solidariteit mee gehelp het? Okay. So I was in the mining, admin supervisor. From time to time, it's an open cast mine. So from time to time, we would have a blast. Blasting is done for production. So you would blast and there would be materials and production would take place. But then they invited the community, and that was just like a community building situation. So you would invite a couple of community members to have a view as to what the blast is about. It's about building community, to know that the mine is here, we are operating, we are producing, but we are not causing harm and we are friendly with the neighbours. So is eintlik om te wys hoe alles werk en gebeur agter die skerms. Exactly. Okay. So we had a blast, normal blast. We have it every month. And in this instance was a blast. A couple of community members were invited to view and just to have an idea of what we do. So that's what happened. In my capacity as admin supervisor, I would from time to time be invited as well, because I would help with the coordination with transport, with just, for lack of a better word, maybe like a hostess, just make sure that the community was happy. Just the admin side of it, the technical aspect and the more detailed things would be up to the blasting manager, the engineers, those people, the safety people. Alles yes, they would be in charge of that. But I was just there as a support body. Now, on this day, it was a small community that came, small group of civilians. It was holidays as well. So my daughter was on school leave, and she was also invited. My manager said I can bring her along to work, and I did that. Ja, dit is 'n lekker ervaring om nou met jou kind te kan deel en te wys. Exactly. And she came along. I went to work, and she was invited to go with. And I was also, I ended up going with. I wasn't really needed, although I'm also there because somebody, a supervisor, just to make sure that everybody's happy. So it's like two birds with one stone. Yeah. So I went with, and long story short, just to bring it very short, everything was done before the time. The prep of the blasting gets done before the time. The engineers, everything is drawn out. They know what they're doing. The civilians were just going to go to a specific viewpoint, just have a beautiful view of this beautiful blast, because it's a beautiful thing. I always used to love watching the blasts. I can net imagine. Ek het nog nie die voorreg gehad om dit te sien nie, maar ek kan net dink hoe dit moet. It is beautiful. It's magnificent. Just to see everything just implode, and then it's like when you bake a cake. Yeah. You watch the bread rising, and then, it just settles. So that's what happened. We went up, everything was planned, but we didn't go to the same, blasting point. We went to a slight different one because I suppose it was a smaller crowd, and it was a different section of the plant. And then something went wrong. So instead of it being if I can explain it, an implosion, it exploded. So there was fly rock. So it was a fly rock blast. So the rocks literally fly. That's what fly rock is. And quite a large amount. So there was G-force, there was fly rock, and all the safety measures in terms of warning is there for everybody. So the vehicles vacate, people that are not meant to be there know that they must leave. There's a safety officers and the engineers will tell the people, this is how far you stand, not across this area. So everybody was in their space, and then the fly rock. Everybody was running. Sure. You could feel it like a gush of wind. Everybody was running.
all the specialists, all the contractors, everybody was making a way, getting a run. Now, there were a couple of kids there as well, including my daughter as well. And the first thing I thought was, well, I'm here. Let me just grab my daughter out the way. And I saw this little boy, same age as my daughter, one of the civilians, and they left him there. And I grabbed him as well. So I grabbed him and I grabbed her. Hoe oud was jou dogter geweest? Sorry. She was 9. It was a week before 10th birthday. Sure. And it was a few weeks after my birthday. Yeah. Oh, so it was wow. like in between. It was a very bad time. Yeah. So I tried to get them out of the way. And in this process, I delayed my own getaway. And I was in basically the eye of the storm. So the G-force pushed me, the rocks, can I say, almost like being stoned. And it pushed me so far, it pushed me for a couple of meters, and it separated the kids from me. So they were flung away from me. I was flung so far, meters and meters, I can't remember the exact. I was flung under a vehicle. And it was so bad because it felt like being stoned. It felt like I was in a washing machine with a bunch of rocks, and it doesn't end. And it just kept on coming. So yeah, that's what happened. Yeah, that's what happened. I just went to work. Yeah. Planning to do my month-end payroll. Yeah. My daughter was going to be there. I was just going to go up. It was going to be a short thing with a visit with the people. They were not going to be there long. It wasn't a big visit. And what was supposed to be a normal day just ended up turning in absolute chaos. Ja, 'n nagmerrie. And that's how we ended up there. Sure. En dan, wat was nou die nagevolge van dit gewees? Want ek meen, ek kan nie eers indink net die gevoel wat jy deur gegaan het om daai alles te ervaar, maar wat het nou na afloop van dit gebeur? Sure. You know, it was very traumatic. It was very traumatic for all of us. We were 14 people. A couple of people were injured. Fortunately, it was just myself and this young boy that sustained the most serious injuries. My daughter luckily didn't. They ended up separating all of us because there were so many issues going on in the day. The ambulances couldn't get in. There was breakdowns on the highways. Like everything that you can imagine that can go wrong in one day would go wrong. And the ambulances couldn't get to the people, so we had to wait. And then they separated everybody as they got vehicles. I had injuries on my spine, from the top to the bottom, about 20 fractures. I basically broke my spine. I broke half of my ribs front and back, and I had a lung contusion. Straight away, I lost control. I couldn't sit up. I remember the one safety guy had to hold me up because I had no control over my body. I couldn't even sit up straight, and I couldn't breathe because every breath I took, I felt like I could taste the blood. My lung was already filling up with blood. And it was an effort just to speak. And then I just told one of my colleagues, just get my daughter away. I don't want her to see this. If I was to die here, I don't want to die in front of her. So we sustained injuries. Everybody else sustained injuries. We were removed. We were separated. They were going to air-fly me, but they ended up taking me to a hospital. They managed to get a place with a very, very good orthopedic surgeon, and he looked after me. So I went there. My daughter went to another hospital with the other patients, and they separated us. And we had to be taken care of. It was frightening. It was scary. En die snaakste ding is, die oggend voordat ek werk toe gegaan het, toe was hy my man gaan by die huis bly. Net sommer. Hy het besluit gaan by die huis bly. Hy het gevoel hy moet bid. Hy moet bid vir ons, hy moet bid vir my, vir ons huwelik. En alles wat daai dag kon verkeerd gegaan het verkeerd gegaan, hè. Hy het gebid, en hy het by die huis gebly, en hy het gebid vir my en vir hom, en ons gesin. En ek is ver toe met Bella, not knowing this was gonna happen. Toe gebeur het, en toe bel iemand hom, die Redimix, een van die ander managers, om te sê, hoorie, Alan, there was an accident, you need to come. Dit is uit die middag. Maar hy noem my man Alex. My man is Alan. Oh, wow. Sê my man nie man, ek keer 'n oproep. Ja. Sê die wanneer. Wel ja, weer. There was an accident at the mine. You must come. Toe klik Alan, daar's fout. Sure. Toe sal breakdown op die highway. 'n Groot kraantrok het 'n breakdown. En die verkeer is so, die verkeer beweeg nie enige kant toe nie op N1. Ja. Die karre beweeg nie. Yes, en dis toe waar die ambulans ook. Dis die ambulans moet daar gaan, en daar by die quarry, daar kan nie voertuie daar inkom nie. Die sekuriteit weet nie wat aangaan nie. Die karre kan nie daar deurkom, hulle kom nie in nie. Ja. My man moes op die Rissenburg pad ry, al die pad om, en selfs dan, hy daar ingejaag, hoe laat later. Ja. En toe moes hy besluit waarheen gaan hy. Ja. Gaan hy saam met my nog gesê, nee? Wat moes hy doen?
Say for not a question, you go with Bella. I'm good. Ja. Nou as jy in die ambulans en hulle gee vir jou goed vir pyn, want jy het soveel pyn en jy proe jy weet daai ek dink dis wat die doodsroggel is nê. Ja, al hoor jy net daar voel jy net daai bloedroggel. Jy kan nie jy voel dit en jy kan dadelik voel you busy going, you've got a fight. Dat hulle jou ingespuit en al wat jy hoor is die ambulans ou sê this is code wat het hy gesê code blue dan sê wat is een voordat jy dood is. Ja, dit weet ek. Ja, nee, dis code red or something. Maar ons moet daar kry, hulle wou my ge-airlift het Milpark toe, maar toe hoor hulle dat my dogter was by Unitas, so hulle gaan my vat. Nou as ek in die ambulans, as 'n ander persoon daar so ek weet nie, maar dan wil ek elke keer wegraak en dan fight jy. En as jy wil wegraak, fight jy, want jy weet as jy gaan wegraak, kom jy dalk nie terug. Dis die ding. So you're fighting en die hele tyd bid ek. So vandat ek daar was, die hele tyd gebid. Dit was 'n kwessie van jy bid die hele tyd. Jy jouself wakker, jy bid, jy praat met jouself, jy praat met die Here, jy bly wakker, want jy weet this is the only way you're going to fight. Ja, nee. En dank Vader, maar nou hoor jy ook die ambulansdrywer hulle paniek. Hulle paniek want nou gaan hulle die Hatfield en hulle kom idee en hulle sê wat gaan ons doen? Jy weet dit is verkeer is crazy. Hulle paniek, hulle kan nie deur hulle jaag en hulle is bang kom nie daar uit nie. Eventueel kom ons daar uit. Toe ek out of it, maar toe ek daarom wakker gebly en toe moes hulle my hanteer. Ja, toe moes hulle die drein deur my ribbes druk om my long, net 'n drein in my long te sit sodat die bloed kan, want dit was besig om op te vul. Daar sy my dogter sê sy dink hulle het maar 'n stuk verloor want toe hulle op die chart het sy gesien hulle sê resus. Sy het gejaag van Midrand af. Sy het so vinnig gejaag die kind dat ek dink hulle het my net daar aangekry het, maar net in die recovery room en toe kom sy daar en toe sien sy die charts. Ja. En my man met die kleintjie in Montana en van daar af toe dank Vader is sy okay. Net bietjie shrapnel en goed. Ja. Bruising en bietjie trauma. Trauma was 'n groot ding gewees. Ja. En ja, toe moes ek daar bly. Ek was in hospitaal vir 2 weke. Ek was vir 'n dag verlam. Hulle moes wag het ek ook gevoel kry en sien hoe recover ek. Maar dit was scary. Die dokter gesê hy is bang ek kry longontsteking, hy gaan vinnig moet beweeg. Want hulle noem dit 'n polytrauma patient. Dis wanneer daar soveel dinge met jou fout is. Enigiets kan nou net anything could just be too much. Anything can push you. Anything can push you over the edge. The trauma doctor said to my husband she couldn't sleep. She thought she was very worried that I wasn't going to make it through the night. So thankfully I got through there and the doctor decided to do the operation and he had to operate on my spine just to save my spine, whatever you could save and to save my life. Ja. And that's why I ended up. Dis eintlik dan nog 'n groter voorreg om vandag hier met jou te kan sit en gesels oor dit alles wat jy deur is. En hoe het solidariteit jy deur hierdie proses bygestaan en wat was die uiteinde van julle saak nou gewees? I can tell you something now. You go through such a physical trauma, right? Now it becomes an investigation. It becomes this accident. People need to find out what happened. And I can tell you something, without solidarity, I was I don't know how to express myself. There was an investigation, there was an inquiry, and I walked into the investigation room and there were lawyers. Yeah. There's the contractor, the company that I worked for, just lawyers, and it was myself and my representative from Solidarity. I cannot imagine having walked in there myself, because some of those lawyers, they had to hear everybody's testimony, everybody's witness account of what happened. I went in there and you coming in there, being in the accident yourself, they approach you like you did something wrong. They approach you like they're in a movie and they've got to put up a performance now and they're ready to rip you apart. Sure. It was so bad. So you've got this fear of not knowing what's going to happen to you, your future. Your future as you know it in the company is not the same. That has changed. Your health has definitely changed. You just turned 40 and now you're dealing with this. You just fought for your life. You just came through that. So many uncertainties. You don't know what's going to happen to you. And this is how you feel. You feel like you are a criminal. You basically feel like a criminal, yet you were just a bystander. You were not the people in charge. You were not the people that were doing this. Solidarity came in. They got me connected with the right people.
Johan and Nikki, Marika, these people were there to make sure that every step of the way, whatever the company was doing, that they were doing it according to law, that I was supported, because I was basically sidelined. Even though I was in my company, I was sidelined. I was completely sidelined, and I felt alone. They supported me. They made me feel heard. They gave me the confidence to know that I've got to just be true to the story, just tell the truth, and to make sure that everything fell in place, so that I wasn't sidetracked, that I wasn't, can I almost say, victimized, because that can happen very quickly. And as I say, going into a place like that with so many of these lawyers, big shot lawyers, they look at you and they're ready to take you apart. I mean, there was one day where this female lawyer, she was diving into me, and the inspectors, I think it was attorney at the time, actually stopped the proceeding because it was so bad. Ja, ek jy is ook klaar besig om net deur die trauma te werk en alles, en om dit elke keer te herleef, want ek neem aan jy moes jou storie vertel en oorvertel en alles, en dan om daai vrae te kry, ek kan eers dink. You get these questions and you're like, but what did I do wrong? But Solidarity helped me, supported me. I mean, I felt like we were family, really. I couldn't have done it. Through the process, making sure that my bases were covered, that my rights were protected, that I knew what I was getting into, what I felt comfortable with, and just to make sure that I felt supported, and to make sure that the company handled it the right way, right to me as well, as an employee, because I'm an employee and I'm also a person, and Solidarity just made sure that I felt comfortable. I felt they really cared. They really cared. It was not just a matter of a lawyer coming with you. They showed interest. They really cared. And even with my little girl, she was a little girl then. Ja, yeah, she was a little girl. I mean, Johan just made her feel so special and comforted, in this. And even my husband, we just needed the support because we felt so isolated. And this is what Solidarity means. Solidarity went with me every step of the way, right through to the end. And even Marika, she was there. There were times when we were going on uncharted grounds, where we were all a little bit uncertain about certain things, but we knew they had the support of Solidarity, and I had their support. I couldn't have done it without them. Ag, dit is so lekker om te hoor, want op die einde van die dag, dit is hoekom ons werk toe kom, om mense te help en julle by te staan en om te hoor, dit is hoe julle ook voel aan die ander kant. Dit is meer as net 'n naam op 'n nuusopskrif. Dit is mense met regte stories, regte lewens. Ek meen, jou dogtertjie was so klein op daai tyd en julle verjaarsdag, wat eintlik dan so naby aan dit was, en om deur alles te werk, is ek net bly om te hoor, julle was nooit alleen gewees, en dit is eintlik wat ons wil hoor. Dis dit. Maar baie dankie dat jy bereid was om jou storie te deel, en ja, ons sien uit om nog steeds die pad saam met jou te stap, en baie dankie vir al jou ondersteuning. Dankie Melissa, dis 'n voorreg. Dankie dat ek my storie met julle kon deel. Die voorreg is net ons. Baie dankie. Johan, Anuska, dit is so lekker om julle hier by ons te hê vandag, en eintlik net lekker met julle te gesels oor julle storie, wat gebeur het, hoe Solidariteit gehelp het, maar ek dink julle kan vir ons afskop, julle kan vir ons bietjie meer vertel van julle self, julle werks ervaring oor die jare, en ja, vertel ons julle storie. Man, ja, vir my was dit 'n groot voorreg om te kon gewerk het as 'n deelwerkdeskundige, en ek het die hele wêreld gesien op die maatskappy saamkostes. So wat lekker vir my was geweest as ek sê byvoorbeeld ek moet want ook al vlieg ek Sintuurland, sal ek gaan ondergrond kom by die masjien, maak die masjien reg, kom terugstap en na sy kantoor en sy oorrek en sê wat tel maak jy is geboek vir 7 dae. Sê ek maar, ek het die masjien klaar reggemaak. Wat sy oog gaan sê, gaan ek my kantoor uit. Dan werk verder. So vir my was dit 'n groot eer geweest om so te kon gewerk het. Maar ja, my ongeluk het my getrap.
En, Jy sê nou van jou ongeluk, maar gee om met ons te deel. Presies wat met die ongeluk gebeur ek het. gaan met julle alles deel wat ek kan memoriseer. So in 2012, die 24ste van die 6de maand, was 'n Sondag geweest. So ek het daar, kom ek sê so, die Saterdag het ons 'n masjien gelaunch. Swartkopbruiswy. Rondom die hele machinery equipment. Van dit was die heel eerste grootste excavator wat in die land ingekom het. So vir ons was dit 'n groot launching geweest. So ons het uitgegaan saai toe, daar by Swartkopbruiswy. En ons het hom gaan assemble daar. Saterdag het die tyd gekom en kom kyk na die masjien hoe hy werk en al daai goed. En ja, toe die Sondag, toe moet ek hom nou weer gaan, jy kan sê disassemble, sodat ons hom kan laai op 2 trokke, laat jy kan uitvat na die site toe wat die eienaar klaar gekoop het. So, toe ek na huis gegaan het om die ding te gaan uitmekaar het al, my vrou sê verduidelik wat daar gebeur het, maar my memory kan nie vir my sê presies wat daar gebeur het nie. Ja, okay. Basies, wat ek kan verstaan wat sy swaar vond en alles en goeders en dit het, ek dink moes een van die klein excavators half onder die trok ingeskuif het of hy, die groter excavator. Ja. En dat hy boop daai kan klim om by die masjien uit te kom waar hy nou in die helfte in deel met pen uit te slaan. En Dit was 'n 80 tonner excavator wat ek op sy Camdroid gestaan het, Ja, om die 1200 ton excavator te kan uitmekaar het al. daai bak wat hy ingeval het ook was so groot soos wat jy kan 'n gewone 4x4 bakkie in hom inpas. ja. So met die geval is hy het 'n appie ook saam met hom gevat en die appie sou eers die Maandag begin het en toe het hy my saamgevat vir ander ervarings op te bou en goeders so lank. Net om bewys wat Ja, die maatskappy van gaan toelaat. ja. En ja, so toe hulle nou op die park nog gestaan het en begin die pen uit te slaan en goeders. Klink my soos wat my swaartjie gesê het die pen die hele arm van die excavator te opgeskiet Ja, en hom in die gesig geslaan en hom basies van daai excavator afgegooi binne in daai bak. En dis toe hy nou geval het met sy kop in die bak, ja. sy arm gebreek. Die slag was hier agter gewees, so die aar hierdie kant toe gebars. Sjoe. So hy het van, maar also waar jy gate kan kry in jou gesig en jou kop en alles het daar bloed uitgekom. Ja, So toe die appie wat nou hom saam met hom daar was, het hom uit die bak uitgetrek, hom in sy bakkie gelaai en net begin 'n familie bel ja. en hospitaal toe na universiteit toe gejaag. En ja, dit was net van hoeveel jaar wat jy 'n workaholic was in 'n paar sekondes is jou lewe heeltemal verander. Ja, En die dokters het ook gedink hy gaan dit nie maak nie, jy is met daai, hy kon nie die aar kry nie. ja. Ja, So, ek wou nou net sê, iets wat in 'n oomblik gebeur het, het jare se werk net so weggevat en Net so Eintlik- eindig. jare daarna se 'n impak gehad. yes. Hoe lank het hierdie saak, was die saak toe nou wat aangegaan het? Maar ek sê hulle so, ek was vir 4,5 maande in die hospitaal Ja. gewees. Waarvan uit daai 4,5 was ek vir 3 maande in 'n koma gewees. Toe die dokter wat my bygestaan het basies, hy het gesê dat my arm wat gebreek is en my knie wat gebreek is, was baie items gewees. Maar hy gaan nie nou daarop konsentreer nie. Al wat hy nou op gaan konsentreer, hy het my hoofslag wat na my brein toe gaan het hy reggemaak. So hy het my eers hier oopgesny, toe kon hy nie aard kry nie. Toe sny my agter die oor oop. Sjoe. Toe kry die aard my, hy is omtrent nog 4 ure gesukkel om my aard te kan heg aan mekaar. Toe sê hy, ek gaan my in 'n ligte koma insit, laat ek nie by my positiewe kan wees of wat ek wil nie. So
En ook help met die geneesing van Yes, dat my brein vinniger kan genees. So, toe het ek nou in die hospitaal geleef vir daai 3 maande wat ek in die koma was. Toe ek nou begin by myself weer my positiewe uitkom, toe verplaas vir my na ek kan nie hospitaal sonder nie, maar die rehab. Ja, dat is die meelmet. Meelmet toe. Sodat hulle my nou weer kan leer van vooraf om te loop en te praat en te skryf en al daai goed. So ja, dit was omtrent vir 'n maand nou wat ek in die hospitaal was. Ja. En ek hoop nie julle gee omdat ek dit so vra nie, maar dit is 'n jarelange stryd waarmee julle sit, maar waar kry 'n mens die hoop om weer van vooraf te leer om elke tree te vat, weer van vooraf te leer om... Ja, vir my was dit 'n slag, jong. Ja. Dis soms... Toe ek sê die huis uitgekom het, ag die hospitaal gekom het ek natuurlijk my huis ingestap wat ek 'n maand voor my ongeluk gekoop het. So vir my was dit, ek ken nie die huis nie. My brein het nie vir my gesê dat dit my eiendom is nie. Ja. En so moes ek hele area moes ek weer herken het. En ja, maar dit was lekker geweest. Ek het die meeste van die tyd in my kamer op die bed gelê, want ek kan nie regtig meer opstaan en loop en goed doen en al die tipe van goed nie. En ja, so op 'n stadium het my ma gesê, want sy het na my gekyk. Toe het sy gesê nee, sy gaan Pretoria toe my susters te gaan kuier. En sê ek ja, nee, is 100, maar ek gaan by die huis moet bly, want vir my Pretoria se het in Johannesburg het is 2 verskillende goed. Ja. So ja, toe vra ek my vroukie om na my te kom kyk, daai en had ek eintlik in my ma gevra. Verkeerd ook nie. Ja, ons het mekaar voor so ongeluk geken en alles, huisvriende gewees. En ek was al mechanic geweest. En ons almal was maar nog vriende, 'n groot vriendegroep gewees. Met sy ongeluk en goeders, en denk 3 jaar na sy ongeluk het ek en hy weer by mekaar uitgekom. En dit is nie 'n maklike stryd as ek moet kyk. Weens na sy ongeluk was dit op 'n stadium is my so te verduidelik met sy breinbesering. Dis so goed jy vat 'n kabinet met verskillende layers en goeders en jy gooi alles uit op die vloer. Ja. En dan moet jy alles weer van vooraf realiseer, basies jou alfabet nou, alles nou organiseer en goeders. So enige klanke, we gaan nou eers vir soos, ons ry nou in die kar, dan hoor jy ewe skielik hier so, wat was dit? Dus ons gaan kyk, nee, dit is 'n grasnyer geweest, dan moet nou eers daai klank nou assosieer, dit is 'n grasnyer wat langs die pad was en goeders en dit. So was 'n groot stryd geweest om al daai, en selfs ook met die verskillende temperature en beligting en alles en goeders vang om. Ek lag al partykeer ook so as hy ewe so begin warm kry, ook met sy breinbesering. Hy sweet net aan die een kant en die ander kant nie. So net die een kant af te vee. Ja. So ek hy weer afmaak. Maar gee julle om met ons te deel, hoe de solidariteit was redelik betrokke in hierdie saak nou al vir jare gewees. Solidariteit kom ek sê so, my suster, ek het nie veel haar onthou, Quinadine Sluiter, het weer gewerk het. Toe sy die dag begin werk het. Toe sê ek wel, nou gaan ek julle ook join. So het ek nou begin van daar, ek dink ek het daai tyd R89 betaal, maandelikse onkoste. En nog al die jare tot en met vandag, toe is ek nog al die pad met julle, want ek weet julle is 'n sterk maatskappy. En julle is nie bang om mense te help nie. Julle dra mense, ek kan sê op die voorkant van julle arms en op die agterkant van julle rug, julle ons dra. En ja, vir my was dit baie groot voorreg geweest. Ek meen, julle het my saak gehanteer van dag 1 wat ek in die hospitaal opgeëindig het, tot en met nog steeds. So vir my was nie issue nie. Daar was 'n ander vrou geweest, ek kan nie haar naam onthou nie.
maar sy is nou blijkbaar op pensioen. Laat toe my suster gaan vertel het van wat my ongelukkige omstandighede was en goed, het sy uitgebaas van die hel. Ja. Sy het in trane uitgebaas. Ja, jy sê nou Johan, dit is jou voorreg wees, maar ek kan beloof dit is ons grootste voorreg en die mense wat julle saak hanteer het. Ek bedoel ja, ek dink hulle ons dra ons lede so op die rug en in die hart. Ek dink dit is die grootste ding. So om met julle te kan gesels vandag en hier dink ek is die grootste eer vir ons. Ek dink ook met al die trauma en met die omstandighede wat gebeur het, is dit eintlik lekker om deur solidariteit te gaan, want jy gee alles net vir basis vir solidariteit en hulle hanteer die saak en alles en jy worry oor die persoon wat seer gekry het in die proses en jy hanteer dit basis in die agterkant want waar begin jy, waar toe gaan jy? Dis, government, maar waar begin jy met die workers' compensation? Wie kontak jy, met wie praat jy? Het is nie altyd maklik om eers selfs deur te kom na hulle toe nie. En dit is nogal 'n baie groot help om alles net oor te kan gee aan solidariteit. Aan 'n persoon, jy bedeel met een persoon wat jy nou hulle hanteer basies die res vir jou en dit help eintlik verskriklik baie. Hulle hanteer dit sodat jy nie hoef nie. Yes, Dit maak dit baie konsentreer op die besering en al op die persoon. Ja, want ek ben hier allemaal weer zelfs als je in ongeluk komt, dat voor je werk, je wil kunnen komen, hulle vat verschrikkelijk lang. En jy is net daarbij zo'n geval. Ons het baie gevoel ons irriteer julle. Nee. Maar Jy het baie feedback gekry op elke oomblik. Jy het beklei daarvoor. Nee, maar dit is ons Ek weet nie of ek name mag noem, maar Rochelle het ons sy is op die bol. Sy is meer op die bol geweest, die iets anders. Sy was op die perserig. Sy het nog gereid op Wat was jy herinner geweest? Ja. En 'n vroulike versie. Ag, julle. Maar dankie dat julle saam met ons gesit het vandag en julle storie gedeel het en dankie dat ons julle hierin kon ondersteun. Dit was vir my 'n groot plesier. Dankie Johan. Hierdie week was 'n baie spesiale episode van Wat Jou Storie waar ons bietjie met Solidariteit lede gesels het en hulle storie. Maak seker jy is gesubscribe op al Solidariteit se sosiale media kanale en YouTube om deel 2 van hierdie episode te kyk waar ons bietjie 'n paneelgesprek gaan hê oor wat Solidariteit lidmaatskap daar buite beteken. Ons sien uit om weer saam met julle te gesels. Cheers vir eers.